Chamke tupchosiek kyuk en Yoshiomesia. Ane arap Kirui ko kianoe akobo Sabato en kenyitab 1989-1990. En kenyitab 1989 ko kiami class 8, 1990 ko kiitu Form 1 kasaranito. Yekinginetkei baba nenyunet ak biikab Seventh Day Adventist ngomi konyokotuiyo kora chebo Mount Sion Seventh Day Church of God konyokonetech akobo Sabato. Konetech chebo Church of God kora kole kanisani ko kaniset any nekimi ong'atet nekimiten Jerusalem en betusiekab Musa ak kinetech kora kele kanisani kobunu Jerusalem kecham ak kechut Mount Sion Seventh Day Church of God makechut Seventh Day Adventist. Kokakiitu kanisetab Church of God Seventh Day kenyorte kochutetabgei. Ne kochutetabgei choton kotesetai agoi nguni ak ng'olole kenyitab 2023. Komiten en kochutetabgei nebo kanisosiek cheniker ko ma clear ila makibor ine kou yeu kanisosiek somisotin. Kou netai mi kochutetabgei kelelen ngwany en Sabato konyolu kilal maat anan manyolu. Konamgei ak ng'olyot nemiten kitabutab Komong'u 35 koitetab 3 yon nemwoe kole manyolu kilal maat en betutab Sabato. Ngunon ko en ng'atutyonoton ko makosa kilal maat kouni en betutab Sabato. Noton kit agenge ne kikichutengei ako tesetai kora mpaka nguni kichutegei. Ng'olyot age kora ne uon moibor ine msimamo nebo kanisa Church of God Seventh Day en 40 points ko ng'alekab sadaka. Chamtaat kicher sadaka en betutab Sabato ak kebeberwek anan machamdaat nyolu kicher. Moe biik chechang kolelen kicheru en betutab tai. Akosome ng'olyot nemi Korintoek netai kurgetab 16. Now noton ot kit age kora nekikopcheak kanisetab Church of God Seventh Day. Mi kora en ng'alekab kou bonwek chekibebende Sabato ko mi kochutetabgei chamtaat kebun karit anan bodaboda anan machamtaat ki en 1990 ko kitomkoit bodaboda ko ki karisiek chekikitiyechin lakini konyokochut kora chamtaat kebun bodaboda anan manyolu. Now en anyun en kochutetabgei chu ko uon tomo oker kichutegei kele nyolu keba Sabato banda netyan amun tiyonon kobo elekiriptoi Sabato kiyonchindos tugul kele Sabato keribe. Lakini tabu any kele bitunen tebutik keriptoi ano. Kou Sabato ko ngecheken en ng'atutiet ko kimi banda nebo Sabato kou nisoman kitabutab Boisionik kurgetab 1 koitab 12 ikose ile kimi banda nebo Sabato. Lakini uon en tiyosiek chu kititos en kanisa komomi elekikelimiten kele mokisire ano amun sikobune biik karisiek kila bodaboda ko nee ko banda neloo. Kou ane arap Kirui amenye Soko eloyoe Sabato ko nekit kilomita nekit 4. Ko ngwany kotobun keldo kotomo obut Sabato korobut amun oroite ot tuyet ko karang'et inei. Nobun ngunon karit ko koik makosa nekitiyechin any lakini mokitiyechin yekobun keldo. Nobun karit ko koik makosa amun kalipan kelelen yani kokochi biikab karisiek ila bodabodaisiek mung'aret kele mi makosa. Now konamgei ak kalaletab maat kora ko ngesoman en kitabutab Komong'u 35 koitetab 3 komwoe Bible nombo Kalenjin kole amatolal maat agetugul en meng'otosiekwok. Kanisioni missing ko centered en Bible nombo Kalenjin amatolal maat. Ako manai ole en amune amun en kanisa ko chang biik chetot ole ng'omen. Inicheken en Gereza ng'olyondoni komwoe kouni. Kitabutab Komong'u 35 koitetab 3 komwoe kole ye shall kindle no fire throughout your habitation
upon the Sabbath day. Ngolyondoni kindle ko mang'alale kole kilal maat. Tos mwoe kole kit nekikinome kou kibiritit non katiar ko kanametab maat. Kinam makilal kisit nebo kalenjin kole matolal. Lani ko kindle ko ng'olyot kinam ila anan en ndakibendi en kenyisiek kasaraton keng'ololchin Israel ko kikanametab maat ko kimakou yu kinomdo en yu. Kit nekikiborbori maat sikomong maat. Ki boisiet neo kebarbar kotor komong maat ko ki boisiet neo. Lani kaketranslate asibo kalenjin kole matolal konyokong'et any kaniset ng'al chebo 7 day konyoko formen doctrine nebo translation error nemi Bible nebo kalenjin. Amun amache ketebengei kele biik chekikimwochin ng'atutyonon Israelik wenyewe ko ndeite Israel ko makilole maat en korikab biik iman en kenyisiek choton ot en kenyisiek chebo nguni amun kingen Israel kele emet nekaitit. Ako indisoman kou en kitabutab Mathayo 24:20 kotogu iman kele kaitit emetab Israel. Noton amune nekimwoe Yahshua alamanet kolenji osase mabit neu en ng'wong en betutab sabato anan en betutab koititindo. Ko en emet ngunon nekaitit komaimukoksei kesob komamiten maat. Echek kemiten Africa yani missing Equator ko ngesisigei kou kioniton emotinwek tugul. Ko biik chechang kiarorchi kouni kelenji ng'olyondoni kale yu matolal komama anan nebo ng'icheken kokakile barbar komong maat. Yoche kotko komi maat en kong'ung komatkenyonu iborbori inam maat en betutab sabato. Boisiet neo. Alanyong'et translate asibo kalenjin kaketige yon konyokosir kole matolal. Konyokoboisien biik ng'olyot neunoniton akochob doctrine. Kamoche amwa ole ngebore kearorchi bichuton kele ng'olyondoni komami kesio. Kora king'et komiten dominmirik chemiten en kanisa nebo Church of 7 day. Makele kawire chi. Ndabitu ng'omnotet kele mau ki ng'olyondoni chekitupche kobokobitu maotik ak kemouten chito. Yani amun kibut dominmirik ng'alek kanetusiek chechang chekinyoko extended en translation errors chemiten en Bible kou nombo kalenjin. Amun yoche ketebengei kele biik chekimwoe ng'atutyonon kele matolal maat don't kindle fire ko ilole. Therefore ki maana nebo ng'olyonon ko mau yon kingen. Okasir yon kole en meng'otosiekwok nekatoku kele ndakime maat en kaptesisiet ko kitinye tisiet rusa kobarbar. Lakini en korik ko machamdaat. Lakini kinyokoib ng'olyot any nekichutengei. Alen kora kesker koba konunetab sadaka en sabato ak kebeberwek. Kikoik kit nekikere ngunon kewe kebeberwekab taman sadaka ko kikochob biik kouon boisietab biik kakiboisiechin biik. Akany ngeba kesoman ng'olyot nemi kitabutab Korintoek amache keker yoton. Kicheken Korintoek netai kurgetab 16. Alen ngeker sikeker ngotokyingei ng'alekab sadaka ak kebeberwek choton. Korintoek 16:1 komwoe now concerning collections of the saints. Kole kayumanik konamgei ak biik chetililen. Ngecheken en yon kotogu kele kiyabit rubet en olibo Jerusalem ko kiyach konyokeyat mchango tupchosiek akot Galatia yani kanisosiek chekiyak kwamdechi Paulo en bororiosiek konyokolen Paulo konamgei ak kayumisiosiek chebo chetililen chemi Jerusalem amwou akine kou yekwamwoe biikab Galatia. Tos ng'ololen iman kebeberwekab 10 ak sadaka nicheken ng'ololen nale mchango. Lakini kikonyokoib biik koik konetisiet neuon iboru yoniton kole sadaka ak kebeberwekab 10 kiyumi en betutab tai. Lakini nicheken the context ot Bible nombo kalenjin ng'ololen konamgei ak toretet. Kebeberwekab 10 ak sadaka ko toretosiek mau noton. Inicheken ko ng'alekab cheu choton amache keker ot ng'olyot nekimwa boyot nekinyor kanisetab Church of 7 day ko kitesetai kekonu sadaka ak kebeberwek en sabato. Amache keker kit nekimwa boyondoni.
ani any kan kotestai oamdate ngoliot Kiamdate ng'alek. kokaonai konetisiet tugul anan kikiten korok. Kikakinai kityo ng'alekab keriosiek. Ehe, Kikakinai ng'alekab Aska, ehe, ng'alekab Pentecost. ehe, Nebo somok. ehe. Ako betuno kinemu Santaka. Kikinemu tabata. Kinemu Santaka tabata. Ehe, Kikinemu kenyisiek mut. kenyisiek mut. Kait konetisiet. Koit ng'olyon nekokile kole tominye metoekab tominye. Eh, Kwamukase itominye ko kikimete kibumoch ak ng'alecha. eh, Kimakomi nin kiboson en Macharia eh, ak kurubinyi. ehe. Komakimete. Echo kakimoe komukto kamakemoe ng'al. Ehe. En yeikostoi kotogu kele kanisetab Church of Seventh-day koitu Kenya ko kimako kochutetabgei betut nekikonu Santaka ak kebeberwetab Sabato, lakini kiibun kanetisioniton kole boyot Toi Missing kiit ng'ala kiibu ng'ang'a ko kikile kamwa Tomin Miriet. Ko Tomin Miriet noton ko noton kora nekamwoe alele en kanisetab Church of Seventh-day nginetkei kit en kanisoshek chechang nginetkei kit nekotok kele iman kii kobo komong'u Tomin Miriet noton akokirinda kanetisionoton. Ko chekitub ko chang tuguk chekichutengei en tuyet, tuguk chemo doctrines, tuguk chemomiten en kanetisiet kobaten kinyokelumda en kaniset ab Church of Seventh-day en Kenya ko kitou ng'alekab Tomin Miriet. Kotogu kele Tomin Miriet chu ko Tomin Miriet chemobo iman. Ngecheken kora kiakas akane ot en history kele kasarwek alak ko kimaot kinome tait en Sabato amun tait sikonyokobit any biik chetotole moe kong'omen kole biik sinotokyigei kamuktoindet ko kimoche ketebien atebet neuni. Biik chekimakatap kosomonso kidogo kiakose ot ko boyot nekibore Isaiah Segem nekitakiboisie tugul akot Arap Chepkoi nebo Mount Seventy Church of God ko kiitokole biik koboisien somanenywan mokamuktoindet ko kele mokyin biikyik koseretyo seretet neuni. Inyoru kora ot en kanisa ko kikiit kasarta kora ne ot ngomian chito nemakimuti chito sipitali, lakini kinyokonai biik alak kole mauni, kamuktoindet komakele mokyin biikyik kotebien atebet kora nebo seretet. Ko inoker chekitupche en nwokindo netaketesetai kora kekene logoiwek chemiach konyolu kora kekun biik chekene logoiwek kou yeu. Ak Tomin Miriet kora chebo oik chetinye biik alak chekirindoi akobo kinetab logoiwek kou yeu konyolu kora kesilensen. Ngunon neindochin tuyet Tomin Miriet chebo oik kotesetai biik koberberekitu, tesetai biik koyoe tuguk chemachoton ako kibendi kora tatun keik a cult neuni kokikose en Malindi.